tribal perengan kian sumau wata beneuran pagchailan kakeu pene orong pene kawitan kauno ong amendment child kabengake kut medeles ngaken Momour sabon meroson mekatemui tong child pagchailan kak kau santet nan Paliwaramwail Pwehn sampawat pagchailan kak kaun sakala malibilip te karapen ko te kachemalipik child na sila ko chi kamelele mekai child choto wewe kasampal pen sila kwet wa kai choto kinlalitin arail destination wege chalanana wewe kemek mama waning tebel wo tebel sito pake wakin men child kapayata karapen kote malpik child sito kin men child lel idin selak pat me kot kuprakin child akin men wakatala child taraksin wen katuan la kauti sang tama kupran kot ong komuyongay ran wut taprengan kian siuma pagtangkak payaw taot kapanamasanan kot ran wut kapangaki yung kot melel kot penet ekay wasan sowas ekay wasa saikinte aputenin nisoran mi panta menglok siluta payu apawai klok isu mensa Shota libil wasa kami miye klok tamake mimilale aptana ne weweki me omnipresence card weweki me coach ket wasa koros ansautekis na selak pot atay mentite instrument kran kairta ap kayuk janana wewe iskita nintuan kote masani iskita haramas kakkoseya mumanata meurina yo kouru kingita ran wet pek momen ukitagla nata meuru ngile nata kamelele ayim haramas kakkoseya ta meurina yo rekakkoseya ilap me libilibane tayomo rekakinda ilap me uye saka wayomo kan Sitel bibil damaraman ko siya. Apuk saroka tete men yaso maramas men moitong Christ e Momour. Men masa sura la makaput bolianti. Erin yaso magtaluka yung Christ at Momour. Krasyo sa beluti to wasaw. Uwi at abin kakan padalaw nan Momour sotuk. Usang choto magtanane wewe kapagtangka kiyang padalaw ala. Nan kanimo uale songkan magsanane nan Momour ye kabaga pwegsan experience nan lang yakupuran coach nanatamo ni atawiya kokosan Pwehn sampawat pagtatetekin memorize kabaga menginda samat makatkat nan lang hapkatangkak weweki autepen kabaga pwet Kejalal wasakis magsakininta. Kupromuyan paitan in sampa. Tuwata magumyaw Kotso tapan koto itingang kita pagsangka kapayata kupurana na Momour. Pilipilo yay sapon mami. Magtapang mo itong kupuran kotsan paitan na Momour. Tagtakatan kita saulang. Momour kita pinatakosanti. Aksanan mo itong kauno. Momour. Imin matong ito wasakis nan Rome. Iralaw di sa kriyaw, irachikachikeo. Masani aririyay ko, pwegarakin sabal kot kalangan ong kitail. Iwi apakpak ngitingitwat ong kumail. Kumail Mweidala Paliwaramwail kan. Pwehn Wiahla Mehn Meirong Momour. O sarawi. Meti songan kautak
mekin kabaran pan kuburan kauno. Lebin masen wet megitra rong pene kasampal. Pwegi amangai yan ko siya. Haptana na trek yak kasampal pen masen wet pen masani kumal Mweidala Paliwaramwail kan pen Wiahla. Mehn Meirong Momour. Tamak sana na Mweidala, tamak sana na Meirong kila. Buksanka kasi yakuburan kot kayuk sana na Meirong kila Paliwarata. Yang memunatapan kak esa kuburan kot magtasukak Meirong kila Paliwarata. Penarajuk riawu masa nikmal ter kal mange wiya sampawut. Hakmal mo itong kot ang kawalya kapulala mailunsak. Kumalam pa na siya datama kuburan kot. Dami mau. Dami aking gatang kubur paran ki o tama unsak. Haparamas king ko siya apa isme sa kuburan kot. Hai mi men watong kita Pwehn kak sawa siya kin kita. Tamak sanganane Meirong kila. Paliwarata song silu me akin paran ki. Isu taban siwat ke Pwehn ke masanan kot. Magsakak Meirong kila kapetata. Kapetata kin paran ke mga. Magsakak Meirong kila. Hansok sa puligiti mga pagsangkak. Spend that time. Ren kauno na kapakap. Magsakak Meirong kila Paliwarata. Paliwarata kin paran ke Meir. Magsakak kin porta. Spend that time. Magsakak ko siya. Relationship. Magsakak Meirong kila kapetata. Meirong kila Paliwarata pweki atakin men Meir. Agtakak porta. Pugsangkak Meirong kila tamen Meiro pugsangkak tanga takot. Spend that time, relationship, fellowship with the Holy Spirit. Kasilu kta Meirong kila Paliwarata. Paliwarata song siluwat mekin gayong paran ki. Mga Meir. Uwiyain sanan po both. Sex. So song siluwat masani kailan Mweidala pagkailan kak spend that time with the Holy Spirit. Kula kapakap. Watawat. Ap kitail pangagi Paliwarata kin men Meir. Kapetata kin tubek. O Paliwarata limakin paran ki sex. Hap yeyi turute purturu Paul Holy Spirit we apakpak wat ong child. Kejailan Mweidala Paliwarata. Pwehn Wiahla men Meirong Momour. O sarawi. Paisongan kautat makabaran kuburan kauno. Haramas chodra chodra paran ki. Haptana trek mau tame masani Meirong kila Paliwaramwail kan. Pwehn Wiahla men Meirong Momour. Eryong kita kasampal pwegi yata time with the Holy Spirit. Utana kasampal. Pwegi kita karos ibanta men 99 and kita metauta kloka sa popot. Apakan kakasya ang pauto pweki ama relationship, ama eupana. Ama wewe ki ama naman partner. Pweki sang niya ama relationship. Pagsangkak wewe kot penetrana na spend at a time. Pulikiti song kan. Me masani. Kapetata Meirong kila. Mawewe ki yatakin paran ke mga. Kapetata paran ke mga. Ye karapen tebele kotoran Jesus nan saptreno ko siya masabal man koto komoy. Kapagala takay kan Pwehn Wiahla pelawa.
Jesus masani makaitekin pelawata maramaskin maurkiap. Masen kan. Ritama kayong kasambal kayo. Sa ulang mananano watawat. Pagsasabahan pilnanan siyang kay sisol sa uya kapakap. Hapsota wewe ki masanan kot. Putabal paan koto. O kasayang gedak sa pampil wiyaka may ikot mo kan. Magsasabahan wewe ki masanan kot. Kayo pagdaan ka kasi yakupuran kot menan radidik riyaw ko siyak sanane. Meirong kila paliwarata. Trampang ka kasi tama kupuran kot tama mau tama kacing kupuran ki tama unsak. Haktay kong ko siya paisme sa kupuran kot. Hallelujah. We could try to spend that time with the Holy Spirit. Memen makak, Mweidala anso. Mweidala ka ng mga yaukan. Mweidala anso Meirkan. Meirong kila mepkat koros. Mweidala ang paran ki wenti yang ang paut. Mweidala mepkat sang siluwat. Mwen kumkak masani sang chotra pidiyar me siluwat. Mehn masani Paliwaramwail Meirong la. Pwehn Wiahla men Meirong men Momour. Trawawag men Meirong mekot besis la rongala mela. Hap ngayon saraw masani Meirong men Momour tamag tanane Meirong kila. Pagtangka ka sa kuburan kot song siluwat makayong kasambal. Kajang puligidi spend the time. Wikew. Sampungeu sudah lebih kupromi. Ran silu raneu komese. Nan relationship between husband and wife. E pasanda nan poputwat ibantame. E pasanda ni commitment. Pirangkak Wiahla poputeu ranana kasinenta po ni naweu. Nintuan kupuran kot. Bilkijail anana wiyata sa commitment ong the Holy Spirit te kauna kot. Pagtabarane tenan wikew may kak spend ay time in watawat. Ay time in kaisisol. Pagkisang chotra magjail ramasanane. Kajay kinwatak masanan koto kalap ko siya. Pangenew kot magan kautag yung iyan kautag ang ngeno melal. Erinak. Ayaw mo manaykak. Kautag ang ngen. Without these three things. Ayaw mo manaykak kautag ang ngen. Likin Mweidala Paliwaramwail at Pwehn Wiahla men Meirong men Momour. Hallelujah. Glory Jesus. Masanan kot men kapung kita. Masanan kot men kawit kita. Masanan kot men kamaut pata. Pagsanter kas yakuburan kot kita nane. Sang siluwat tangkak Meirong kila. At least 3 times a year. Hap makum men kailta kum katotowesan. Pumaysuban sa bunganan ang Exodus silisak riyaw. Kot masa ni yang Moses po nanaw kowe indayang olen Israel koros. Kumailan kota de po nanat paksilu nan pareo. Ay pan pakialang malimun tijikan. Uy pan kalautela magkapaikan. Nalo kaya mo ito na enlarge your territory. Kalautela yirrepen sa baraikan. Te kapaikan. Heriyong kita kasampalong kita. Yang momen masa nuwat makaros patpatek. Atami panwiya Mweidala Paliwaramwail kan. Heriya imi men watong kisan mensang wat sang siduwat magtana na Meirong kila. Paliwarat sa pan Momour apsan Meirong kila Pwehn kak Wiahla men Meirong men Momour.
O tanay kautat makabaran kuburan kauno. Wow. Haramas chodro tanga kautak. Ha pwewe kisuto kabaran kauno. Pwe ki haramas Momour. Suto kamela. Ha song siluwat magchalanan na silakan morwat. Kachalanan kamela ana penaramas. Pagkuburan ngayon, paitan at samor pagsangkak, wewe kila yak kuburan kot. Hallelujah. Makot kin pa ko nga kaya kang kailong kaya kaya yawen ama sa iwen makot paan kiyanguk. Irka pangagi kot, ranwit, hansing moksit. Magatin may itong sabag-sangkak hepan na kusa-kusa yak kuburan kot. Nansuon pa ayo riya silu ko di. Pen Jesus masani. Mekot ngene wo mekin kautok yung iyang kautok ngene o melel. Eri mara maskin wiyak kasiyan ta ko siya ngene kot mekin kautok yung iyang kautok ngene o melel. Epung ako muya. Nan kayong koron payo riya sa kamasani. Wain kot sa mimin ni kosay. Hapwa mimin naman ng uyuya. Kalangan ng kauno. Magsakak. Put in action. Tama karong-urong. Makaman proof mamelel akanan ng uya. Kalangan kiyang kauno. Pwede sawal malimbak. Sawal malalapot. Masani kumail masalaban sampa. Manam-naman salaban sarasang. Soda may akot kumay kakuyayang panam-naman salon proto. Ija mamawang ang laktagla. Waramasin siyak pasang. Herkisame solo. Tamag chanane. Naman solo. And Mia. And Mimi ni solo. We need the Holy Spirit. We need the Word of God in our life. Chan Momour kumaseno. Chan kak spend the time ren ngayon sa rawi. Pwede naman solo ang kak parata. Pwede masol tre. Half soda naman sol. Her soda may akot kakuyawi ang pwede kak. Wiyata mga mao. Pumang mga wiyawi half soda sol ko yung naman siwit. Dagdagla. Ayay na pen Jesus karasayang kachal mawiya sol pen sampa. Kachal ramas. Herman naman solo soda pan mini solo soda may akot kakuyawi ang. Hermata kamelele sudah pakai upan sabang kamelele sudah mekot kakuyaw ite mau salak tagla. Ap kalangan ng kot po kilalapat po na Momour. Sabal man kot kalangan kanangama. Niya suma chokola ren. Tole menan ku mate wo kola parparek. Tuka piko po mentolong wa. Sindayang siya umoto paleti siyang masugan. Pagkap-kap wa mimin ang sabot. Simbare si Louie purpura pa yan tulong wa. Soto wa idiyar. Paleti siyang pagkap-kap wa mimin wasat. Siya umoto ko siya. May itong ipan. Wirata warawar. Kabil ka ba na kuyasi yan? Kabil ka ba na kuyasi? Uwawi maparko ko doon siya wa. Anak paldisang. Yewen kalangan ng kot ngayon sa raw makinsya ko sa wasay kita. Makinkak pagkamangin kita awit sa mas. Puy pa ang wiyayong mekot. Kot sa parapagawa na sa kamelele. Kot sa parapagya sa kamelele chan
kapatayo nga tawuyuya. Me James ko sa iya, kasalayang iyang puson, me uyuya siya yang. Ay pan kasalayang uk, ay puson na uyuya. Narimangay kahit ko siya mepkat, hapkot kaskasik, uyuya na takamele. Kot kasik naman solo na natamaur. Kot kasik chan pekyang sabal memasan. Kot kasik song laut na natamaur. Pwede magsagan ko siya magsasya mekot kambakabay. Alay dumaw. Pwede makumyaman kin ko siya me. Kit siya mekot tangay siya mekot. Ama melal kita siya mekot. Ako tap Mweidala sabon Meirong. Kakak Mweidala mekot me kasempal pwede mekot me siya katape. Wasa trakak pul wasa akis trakak kilang wena trak kasempal ren kauno. Yei karapane Mweidala sabon me mete mano. Pokomo yung ngayon kakaan ke Momour. Kalangan ng kauno. Pwede sabon memasan mekatum may tongsa. Kalangan ng kauno. Pwede sabon malalapat po na Momour. Pwede ngayon sarawiyakin. Kolo-kolo yung Momour wat usa-usa-usa sa pagsangka kapareta wana sa kamelele. Kapangakot. Pwede yan siya umauksit. Mingtanan kaya siya umauksit. Usobi yang kauno. Ukapakap. Urutsung iti at tayo panen. May sanggot. Kalangan ng kumusiwa ko dawalap. Sa kapangamarang lood. Kapangakiyang kumaing sam ang siya umauksit. Makom kadang may tongkit siwa ko lalap. Kapangakiyang kumain ko lalap sa masan o kang matwada katlas mauriyaw. Men kapungat Momour makinlal nan kakonkan nan salakan wasa Momour miya. Pwehn kapungala, pwehn Momour kacala. Lord kalangan kiyang gomoy. Kau dial pen sa masan nan Momour naman kit. Kalangan kiyang umuyo limba kong kit maing sam. Pwesat der ko siya po ismesa ko puran coach. Sana nakakalong ito. Nan peren Meirong. Pwesat Meirong kila palangwarat kat maing ko. Pwehn Wiahla men Meirong Momour makaparan ko may. Siwa coach kapangamarami. Yan kaya sumauksit kaprayan kumuyat kapeng kasaba kalangan. Numarumiyat kaong kalangan yes Jesus Christ. Amen. Kalangan ng kauno. Huwag siya nagpiltuban na week pawat.